So hello bro, ay kulay biang episode sin ba pen kersan biang yang asa sin hakani ke video te perlok tang ko ban hikale ne ban EP no ban remove yaki video ba long include promotion mo te perlok yakini ki video balong ne de jeng bakla jongi por bengi attacks dengan tik ya kawai ka kerteng ke ba ai page promotion mo te perlu akan ke video ngan hikaye pil ne batai pi kumnoban remove yaki te perlu ngan dia yang pilih pi kumkan ke video jonga ke bang ke balong ngenta ngaru ngembak lahi dengan penino ya pi Oke, tapi perlu mentangan bat ya ketuku video balong ngentang ngaruh ngabaklah nah ai gerting kumno ban spin lane kumno ban exchange restang tekan mah kini video jangan PM tu bang line baik perlu perlu mentangan pak loj senan an pen EP kumno ban remove ya kini page promotion mah te perlu mentangan link na Chrome andang lalin na Chrome haban search YouTube Studio andang lalin YouTube Studio haban klik itu 3 dot in I desktop site in haban klik na to sign in dala klik untuk sign in Oke, perlu tapi minta adalah awanang ne tipin klik no hang tu sign video mo dia klik no hang tu sign video tem tangan ban no ya ketu video banga akaten kuno ban spin ne exchange Nuban exchange di BTS Crystal Token mo tangan chos ngan ban itu video te perlu dalam ne pi haban hiar bakam showroom te pi yo itu betul Seymour ma ya yang PM tap happen klik to Seymour PM tu betul page promotion PM tu tapi haban off na itu batik itu betul my video content page promotion haban off na itu kan nabla off ya itu desa asif tanggung tui kalau long mau perlu perlu aku menongi pilih dan banyak project video berantam mai kena channel jangan semua subscribe I press bell icon nang kelaban yo video bang upload aku tu te tangam tu hi ko besi banyak pi perlu